Da li ste znali da ova biljka pomaže osobama koje pate od depresije, ali posjeduje i mnogobrojna druga lekovita dejstva? Ako želite da saznate koja su, ostanite sa mnom, a vi pratite kanal. Bosiljak, koji se vekovima koristi u religijske svrhe, jeste biljka koja je bogata vitaminima, posebno vitaminom A, K, C i B6, kao i mineralima, a to su magnezijum, mangan, kalijum i gvožđe. Njegova lekovita svojstva su mnogobrojna, a sigurno ste se nekada inhalirali na šerpu, da se tako izrazim, kada ste ubacivali grančice suvog bosiljka u vrelu vodu. Svakako nije prijatno, ali posle toga može lakše da se diše. Bosiljak takođe deluje umirujuće na našu psihu, a samim tim dovodi i do relaksacije mišića. Posebno se to primećuje u ramenima i vratu, jer se sva naša svakodnevna tenzija nagomilava baš u tom delu. Sledeće jeste njegovo pozitivno dejstvo na sistem za varenje, gde smanjuje nadutost i olakšava varenje. U kombinaciji sa nanom i matičnjakom posebno dobro utiče na rešavanje bolova u želucu, naročito onih koji su nastali kao posledica izbacivanja iz koloseka, po znacima navoda, odnosno nervoze. Bosiljak pomaže i jetri u procesu detoksikacije da bi se organizam na što lakši način oslobodio toksina i teških metala. I takođe, zbog visoke koncentracije vitamina C utiče na poboljšanje stanja imunog sistema zato što prisustvo supstance eugenol u etarskom ulju bosiljka ima izuzetan antizapaljenski efekat. Zapravo, najčešće koristimo čaj i etarsko ulje bosiljka kada želimo da pomognemo sebi. Naravno, uvek treba biti pažljiv sa primenom bilo kog biljnog preparata i posavetovati se prvo sa stručnim osobama kako bi izbegli neželjene efekte. Nadam se da vam se svideo današnji video i da ste saznali nešto novo o mogućnosti primene i lekovitim svojstvima samog bosiljka. Hvala svima koji prate moj kanal, a oni koji ga još nisu zapratili, neka kliknu na like, praćenje, slobodno ostavite komentar i stisnite zvonce kako bi uvek bili obavešteni o mojim novim videima na kanalu i kako biste čuli neke nove priče o lekovitim svojstvima naše drage prirode. Do sledeće nedelje, živi i zdravi bili!